Tugichokera kiumia giki kiri Ûria Ndagitarî mwekuru na gũtaarwa bionanirie birabatere kwithirwa akimenya kenda amenya kagita ga gukinya kawe gweta cibitari kwewa mwana. Itwarĩrie mantu ma gwĩtayarisha for labor na itwaugire rimwe labor pains no cia anytime nyotari utakinyite ntugo yaku ya delivery na kagita kaingi muno especially kiri kurubaba kuyanana kagita kambere no baremwe kumenya the real labor pains or the true labor na twitaga maybe forced labors kuri pains shejaga mwekware kyo kunyithia kumane around 34 weeks ila shejaga tuiga move a contraction ukwa ndani kumagara aikarekeria lakini itena ururu inu ke kawaida kimwekware kyo kunya around 34 weeks na inu ti true labor inu no kare mwankare ukagũthiĩte clinic the next time. True labor pains siyanagia rĩrĩa nyomba ya mwana ĩkĩigua contract kaigua nĩ kũmagara na relax. Kure contract ĩkĩunĩwe ĩkĩreta ũrũrũ. Na ũrũrũ bũu wa mbere wambagia tabũra mwekũrũra ũgagua ena cramps gĩtarĩ periods ĩrĩ severe. Koguo ĩkĩendelea kwamberia the pains ikija kidogo kidogo kaya kidogo nomba kuja kidogo igakara for just a few seconds ikathira alafu igakara maybe for some number of hours beotie gukaire ino nio twitaga latent phase of labor kuja kidogo lakini itikuongereka kana ikathira ikaura kabisa. Ila twitaga true labor pains nio ni rira contractions ikuja na nikuthi ikiongereka like the duration boy kuendelea for how long na intense kwa ni kwa nyingi kabisa na rire koja ni kwa yainya kiu kabisa okawataga ta kinya gutemwa kana rimo ko ururubu kithia ke side ya thighs the inner side of the thighs kana ururubu bukathi even to the back bukaja bukaura lakini kutoka bukobwesho tena buya ta shorter duration wewe ya nyuma ya idhari mwe kaja watu kibukuja nyuma ya ndarika 30 kana 40 kana within 10 minutes na rira ukaiwambe kwa na ururubu buko ya bukiongereka intensity kana frequency those are true labor pains na ukaya kwego otikinya tukwe tayari ibange as soon as possible udhisibitare nonto ukanindi monitoring one for omba kwewa pains ushite kagita kara mwana time tu atikinyite ntugo ya uchiaro na tukani kuendekana itweka knocked off as in pains bita kuwa ikirigero itikaje kuendelea mwankare at least mwana kwa kinyite kagita ga uchiaro kana omba kwewa chiaja rira ukinyithetie lakini watweka wena operation kana wena condition yengera itakwala wende na pain na contractions na yomba kuenda na contractions yomba kuleta other complications ingeta bleeding especially kaya kuigwa during antenatal cleaning kwa rudhero mbicha wera placenta ile on the lower side na urubu kwambiria ubute kwa hospitali immediately nonto nubete kwa family iwa placenta area on the lower side utibute kwa na mwana njera ya kawaida na inyo tugapengera omba kwa kinindi operation ku labor pains ikwambiria ibisibitari wonekana pengine wokendea na labor pains kana atweka knocked off kana iwa nokendea na labor pains ushare normally kana ni operation kweremo ekroba mbakwegwa pengine ontuba previous kwa dayoba ina shombere ishauma ikauma beitakinyirete ntugo na kire pregnancy ino eneo pengine nekitoro twitaga stitch na akaya kwambira kwa ena contractions ino na ena stitch whether nukinyirete ntugo chako ya na mwana or not abuita kudhisibitari wore kenda wonekana onakethea stitch eno karutwa kana ndiba pinsini gatweka knocked off kenda mwana endelea gukurakura.